बैठरे आlang roy sangtiki pur kilit vekajok jirjarteron lapen mirton teron apang kedam. Asamalo kengsanghem kacibidun osomarapan kacing tundam rilti. Kardom pini prime tang bertalong pen ini sami rupali timungpi non bertang ton pen arjuponik tha. Di furu Samson singing tiamir birelong honsere atum arjan ki hi pensi kalitang sumila rong hang piapan ahok pen akang sai ke palong jepan ke pachet hanga sai ke dengpon. Aruni phai isi arni difu galong kedo honsere atom chilangsi karlitang sumila rohapi aphan ke pathia buthak ahok pet kangsai ke palong ponji aphan methanganing arlo alam the arjan ki hi pensi japaklang ponlo sumila rohapi amohor lapen alang ni phan kachenek kaholo ahut amohor heihui arjan hi ponsi rara tuma phan paklang pon labangso asayalong difu along nongnam kachithang klong Arthur Art ahempu Krishna Intita chitong lunsi Karlitang sumila rohangpi amohor hiponsi rara thino paklang pondo Rajiv Rongpi report Karbi Daily News. Nang itum media thodita ngi tunuri bangla polo itum lebala bang itu improve nang skill improve nang okola ke claim yong chat kali la bab ke pan chat kali ku per la long le ke tak chat bang chat kali ras mistri mandu nang lang la pen ke belek akam ke thek dia phana bang tai tum body pon nang la no ni nang li tong phan ba ini ki puja la ke bangala Athema non lagi pini nini nang dong so di majok non dota hai itu mini pai pu kuno ajan majok non dota hai asila soba itu jerai kom nang ji itu non ove kimi tum thothe pulote momo ta laso bang dober ji asi non bang ke nitum laso putha claim vek nang ji lapen ke bodi pon lona. Thank you. Ifu Ru Samson Singh ki memorial prakalong nili tum artist tuan cetong lo ada kerang jilang do olang sambil ladak non covid protokol pada jasa ya tungang ma delos tamen nili tum pini ladak tong edes tamen nili tum dak chingrung lo ka chingrung ma thebang la pulo ke damtang arni nili tum angjir kalitang sumila rong hangpi alang ni phan ke chenek pan apran adam juilo kasi alang ni phan kangsai kelong dab ji phan ahok kangsai kelong ni phan nili tum ese yang tong asom si ke chipilo la nili tum brush color pen sini tum tong chipilo kasi pini nili tum na swang deng ke deng pon bangela pulo la sumila rong hangpi aphan ahok kangsai kelong ni phan sini nili tum dak chingrung lo ada alo samarum da ladak ke athek tungang lo pen ongdung ove mi tum ke athek atuman semedak ini bang lo tum chikudum KSA Samson Teron Arupen West Karbi Anglong District Committee KSA Organizing Secretary Torsing Terang Anparata Chingthong KSA Branch Serang Nang KSA Branch and Patirpi Ponsi Karbi Anglong Pen Angtam Loka Charlie Dunji Pupen Parok Ahem Kibidun also Maratomaphan Apia Potom Pen Kachingtumdam Lakha ke thong Chinthong constituency ke parlo Umnem Murab Rong Marthu Langhundar arong Asomar Lokapachali Dunji Pupen Nogao Hujai District Arlo Kengsang ahem Kibidun Kokpen Chedamde Chingthumdamde Ningduk Mimi Binong Rohanogo Hatichung Halawagao Bhompur Ajo Ningkan Pho Ningkan Trok Asomar Arta Kijum Hekpen Kengsang Parok hem Kibidun Arta Non Kre Pho Kre Si Laposon Saidilo Laso Ajoini Karbi Alang Puke Chethek Wangwe Pinpin Anta Dotanglo Adab roha arong pen lutpon pangcengsi banghini ausomar longki rongki lapen lipson be aphan longpon lo nogo hatechung gogondas ahem longki krop hantame homridam pen kewanji aphan bor ilo
Wafita Karbialang etheta chetekte asar bora phanta chichinini Gogondas tame nanglo dunde datlo Nogam Bhampur arong arlo Hemanta Bora ahem tame Banghini Serlin Bepi lapen Rupsing Be Banghini phantame Humridam pen Longdam si nanglo dunde pura Aningki oi kachiru tapuson dokoglo Sita Wanbor idetlo Lasi Nogam Halwa Bikhanjit Soikya Singh ahem inu Swarlo Rekha rong pipi aphantame kiwanji aphan bor ilo bonta aw soabang nangtum aphan nang chinini lapen asar pisar bura wang nangji laki nesu pipi naglo pura lam tang tang pe nang chedam dun lasot rekha rong pipi tame kachiru kachar nab doklo lapen rekha ke dodun ahem atum tame nanglo dun dedlo alang le phan than lo bonta kroi kri den ajok kopia pot puta arjupon nang koklo anpata nogao arong supi arlo amat tame humrisi wang longlo Kado kabe West Karbianglong arong tin pen Nogao arlo keng sanghem lokapasali dunjipu amen pen kibidun bang tharo pho shok bak dokokji Niphai ingkare sirkep ani kahomri dam pen kelongdam aphai lake Serlin Bepi Kadom Phangchopi Kumar Senar Lipson Be Longki Ronghi Rup Singh Be Babu Be Aphansi Lopon Chotlang Kado kabe aphai bang throk kep anbak doji Karbiang Autonomous Council pen Karbianglong Kapachewan Edjiapan Hukum Pitek Theloma Puta KSA Songpen Karju Padupong Chinthong Pen Dorsing Terang Karbi Daily News কিয় কাৰণ কিয় কাৰণে আপোনাৰ যাবলৈ নিদিয়ে শুনক প্ৰথম কথাটো হৈছে আপোনালোকে আজি ৰহাত যিটো ঘটনা হ'ল যিজনী কাৰ্বি ছোৱালীক নিশংসভাৱে হত্যা কৰিলে তাৰ বাবে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে নগাঁওবাসীয়ে ধিক্কাৰ দিছে প্ৰথম কথা ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে আপোনালোকৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা বহুত ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ বিভিন্ন জেগাত আছে কোনোবা এঘৰ মানুহ বেয়া হ'ল বুলি গোটেই সকলো সমগ্ৰ মানুহ বেয়া হৈ নাযায় আজি আমাৰ এই ছোৱালীজনী প্ৰায় ধৰি লওক 14 বছৰ হ'ল আমি ইয়াতে আছে আমি পঢ়াইছোঁ টিউশ্যন দিছোঁ ধুনীয়াকৈ পঢ়াইছে চব ইংলিছৰ পৰা আদি কৰি অসমীয়া চব চব জনা হ'ল আজি আপোনালোক আহিছে সেইকাৰণে আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ তাত যদি কালিলৈ কিবা সভা হয় কিবা যদি আপোনালোকে এই বিষয়লৈ আমাক যদি মাতে আমাক যদি নিমন্ত্ৰণ দিয়ে আমি সেইদিনাখন ৰাতিপুৱাই গৈ পেলাই পাই যাম Dwarbaguri MSC constituency kaparlo Daihuri alang royalong Jirjar Teron napen Mirton Terang Banghiniatum Lang Chonglu Damjipura Hempen Barlo Bonta Kopay ke Lang Lupen Ajok Men Lang Roya Kura Kangray Pen Ajok Banghinita Adimalong Amat Aprantam Nang Juilo Dehori Police Station ke parlo Dehori Bokong Hanse arong amikar Jonathan Teron lapen Ilis Bepiatum Asopo Jirjar Teron Arta Krehini lapen Kania Terang arong amikar Matison lapen Premi Lektheti Asopo Arta Kresi Mirton Teron Dehori Alangroy along Langkachingdu Damji Pura Langroy Akung Juibom Dambom Hot Sangtiki Pur Kilip Partik Ajok Kora Kanglen Dun Phukpen Ajok Arta ke Komhek Asomar Atum Banghinita Ademalong Mat Aprang Damnang Joy Laso Betalong Si Dehori Police Atum Pen Ademalong nang palidun si aron ateng pen postmortem aphan difuan ponan lapen sangtiki for ajok si labang so kisum ki pot Dehori Forest Gate Officer atum ta Ademalongan palidun nasi kisum ki phowek atum kachuningri abangki sangtiki for ington dek nang po kalipulote rong asor kisum phonang kok bopota thanpon lasi CEM lapen MSc Richard Tok di kisum ki phowek atum aphan rabdun nang poposi Richard Tok bi aphan ratatum chuningri padopon Long Babong Rong Par Report, Karbi Daily News. Hojai District Kaparlo Borboha Hithialong Hojai District Tribal Sangha Songpen Patirpi Ponsi Kalitang Sumila Rong Hangpiaphan Chomrong Mi Chomrong Solong ke Parabdun Pamejephan Kachikimu Amilur ke Kayasai Kidingpon Kedandang ni phai inkorakhini jangmi pochiklo Nagaon district ke parlo roha po ademalong kido Prakash Chandra Borthakur lapen Nayan Moni Borthakur atum inu ningkan krekithong ausopi Sumila Ronghang piaphan cholangrem dekpen mikikai chokpen apran kadmud det aputhak Hojai district ke parlo pon Borboha ahtialong kido Karbi society lapen Tiwa Boro Dimasa Assamese tum Chingrum petpen Kalitang Sumila Ronghang piaphan Chomrong mi Chomrong so along ke parabdun pameje phan Borboha ahtialong kachiki mo lapen milur ke kayasai dengpon
Labangso kachikimo amilur ke kaipon along Hojai District Tribal Sangha along Amaiku Prasanta Baglari lapen Kongchun bang Dibojti Dibra lapen Borba Ancholik Gones Inti Porisoy De Giris Inti lapen Bordolong Longkabata Ancholik pen Maipur Sonjit Girisa Atu Cepatir Pi Ponsi Nipai Thongkep Anikang Sampor Khai Pho Apor Kalitang Sumina Ronghang Piapan Chongrong Me Keparap Dun Pamiji Apan kachikimo amilur kaipon pen Minute Isi Apor Chikimo Pon lapen Roha along Kedo Prokas Chandra Barthakor lapen Nayanmoni Barthakor atau makan kokhat Vivek Nangji lapen Aron Ateng pen Ingsai Pammi Nangji lapen Kalitang Sumila Ronghang Pi apan Justice Long Leti ke kacasong Inton Pon Tepu ATPN Pon se asek tepen Hantarang Pon Diana Rong pen Kalvidere News Report Rajiv Bey সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ উদ্যোগত আজি বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী আজিৰ এই সময়তে আজিৰ এই তাৰিখতে সকলোৱে পালন কৰিছে সমগ্ৰ অসমতে আৰু সকলোৱে এইটো ন্যায় বিচাৰিছে এইটো ন্যায় উচিত ন্যায় হ'ব লাগে তাৰ পিছতে আজি আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিছে যে যোৱা 22 এপ্ৰিলত আমাৰ নগাঁও জিলাৰ ৰহাৰ ফাইবৰ নামৰ ঠাইত প্ৰকাশ বৰঠাকুৰ এই প্ৰকাশ বৰঠাকুৰ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বৈঠালাংছৰ পৰা প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰ নিলগত আমি তাত গৈছোঁ তেওঁৰ গৃহলৈকে গৈছোঁ তাত আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি আহিছোঁ তেওঁলোকৰ এই পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ আহিছোঁ আমি সেই ছোৱালীজনীক পঢ়ুৱাৰ নামত তেওঁলোকে ঘৰত ৰাখিছিলে কিন্তু পঢ়ুৱাৰ নামত পঢ়ুৱাৰ বাহানা দি তেওঁলোকে বন কৰা হিচাপে তেওঁলোকক যথেষ্ট শাস্তি তেওঁলোকক অন্যায়ভাৱে তেওঁক শাৰীৰিক টৰ্চাৰ কৰিছিল তেওঁক বন কৰা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল শাৰীৰিকভাৱে তেওঁক অপদস্থ কৰিছিল বহু সময়ত আমি জানিব পৰা মতে আৰু ধৰ্ষণ কৰিলে তাইক ধৰ্ষণ কৰি এই তেওঁলোকে বাচিবৰ কাৰণে উপায় নাপায় তেওঁলোকে সেই ছোৱালীজনীক নিৰ্মমভাৱে গাত কেৰাচিন ঢালি তেওঁলোকে জিন্দা জ্বলাই তেওঁক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিলে সেই শাস্তিয়ে তাৰ এটাই আছে সেইটো হ'ল ফাঁচি তেওঁক ফাঁচি দিবই লাগিব সেই দোষীক ফাঁচি দিবই লাগিব আমাৰ সেইটো সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘৰ দাবী তেওঁক ফাঁচি দিবই লাগিব তেওঁক ফাঁচি নিদিয়ালৈকে আমি কেতিয়াও ক্ষান্ত নাথাকোঁ আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক আদালতত বিচাৰ হ'ব লাগিব আৰু আইনৰ সুৰুঙালৈ যাতে এই দোষীয়ে যাতে পলাই সাৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰকো ভাৰত চৰকাৰকো আৰু লগতে পুলিচ প্ৰশাসনকো আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ তেওঁ যাতে সাৰি যাব নোৱাৰে তেওঁ ফাঁচি হ'বই লাগিব ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক আদালতত তেওঁক বিচাৰ হ'ব লাগিব আৰু দেশৰ আইনমতে তেওঁক ফাঁচি দিব লাগিব ফাঁচি কাঠত ওলমাব লাগিব আৰু ST SC যেটো প্ৰিভেনশ্যন অফ এট্ৰচিটিজ এক্ট 1989 মতে তেওঁক এই বিচাৰত আওতাত লৈ আনিব লাগিব সেইটো আমি সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘই লগতে আমি হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰাইবেল সংঘই আমি সেইটো ডিমাণ্ড কৰিছোঁ সেইটো দাবী জনাইছোঁ আমাৰ সুমিলা ৰংহংকে ধৰ্ষণকাৰী হত্যা কৰা হ'ল সেই ধৰ্ষণকাৰী হত্যাৰ উচিত ন্যায় পাবৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াত কেণ্ডেল মাৰ্চ কৰিছোঁ আৰু দাবী জনাইছোঁ তেখেতক অতি সোনকালে ফাষ্ট ট্ৰেকৰ জৰিয়তে বিচাৰ কৰি তেখেতক ফাঁচি দিয়াটো আমি বিচাৰোঁ ফাঁচিটো আমাৰ দাবী জিলা ট্ৰাইবেল সংঘৰ পৰা আমাৰ তেনেকুৱা দাবী ফাষ্ট ট্ৰেকত তেখেতক বিচাৰ কৰি দোষীক শাস্তি দিয়াটো আমি বিচাৰোঁ আজি আমালোকৰ মাজত আমালোকৰ ভণ্টি সুমিলা ৰংহাম্পী আজি আমালোকৰ ওচৰত নাই বহুত দুখৰ কথা যে আমালোকৰ ভণ্টিক তেনেকুৱা কৰিছে তেনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰিছে ইয়াৰ বিষয়ত আমি কি ক'ম আমি ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু আমালোকে কোনো ডমেষ্টিক নহয় আমালোকে হিউমেন বিংছ হয় ডমেষ্টিক নহয় আমালোকে যে যেতিয়া মন যায় আমালোকক মাৰি পেলাব আমালোকক কাটি পেলাব আমালোকক জ্বলাই পেলাব তেনেকুৱা ডমেষ্টিক নহয় আমালোকে হিউমেন বিংছ হয় এইটো কাৰণে আমালোকে আজি ভাবিছোঁ যে পিছুৱাই নাথাকিম আমালোকে পিছুৱাই থাকিব নালাগে আমালোকে আগুৱাই যাব লাগে আমালোকক ট্ৰাইবেল মানুহ বুলি আমালোকক কি এইটো কৰি আছে নেকি আমালোকক জ্বলাই পেলাই আছে মাৰি পেলাই আছে আৰু we want justice we must go we must fight Kusarni ilitum kacang hon anjir Sumila Rohanghang Piepan Rohalong
Prokas Porthakur la pela so potum cholang remdet apit me kaidun rasi la so pi phan ahok pet justice kelong ye phan militum pinitak porbahalong alangi similar angki kajon militum katok kawi tribal ujai desi tribal hongho pen chelang pet pen nyai kelong ipan ahok pet akang sai kelong ipan milit tumang hin pen aron la bangsa aron kabisara tumkan la pini la so news ang hin pen pachinil kalau sam tribal song holong pen kaje song militum da korba kasra lo rasinon ladak militum kaje song alam thekla puelo edam tang lang ni somila rong hangpi aphan ka chene kholo ben alang liphan aphan pa dam di gani litum khoi ge la ben jong se alang liphan jong se phasi pi pe lo ni litum la pan se ka che song pang tang pan hala alang liphan phasi pi pe tik ni litum sam se la si atto ka we ara dan dan litum kar de dali la da litum ekdom tribal to ame litum ka che song pa so dari la si kar biang long au so ku gali la ge ni litum ekdom ang ton bela da ni litum tribal to as ka che song la pen ge litum la bang so justice song le tik ni litum sam se la si ibi e fran litum ki pite pu se me lapan susah ni litum kesoi kasih. We want justice. 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 Jangmi puni phain koira sirkep ani apar deu pani dengja rong along COVID-19 awur pen kache pajok je puthak loka charli lapen kaching thora mo puthak mesen pen kache tham kachimum amai mati awareness program ke padopon. Aprangsi mai long kalitang sumila rong hang pia phan kachki mo sai deng pon lapen rong arat atum kaduk kaweta ningduk chepaklan pon kalitang sumila rong hang pi alamo Jambili NGO assistant field officer thare Jameson teron ahin pensi rat angno jai pon lapen osomara phan non pen kengsang aswalong kibidun de derjia phan ningduk pen lapen sigjit pen patuningri padopon rong arat atum kaching thura mo phan kachethan kachimum jia phan si Jambili NGO atuma phan kachophalasi maita Jambili NGO amathu manof terang ahin pensi cari pon alangli hin pensi kimu kapang reng phelo katiki kimi kapang reng sokatiki penceng lok akaprek kaching thur amo anathu lamthi jaipon lanchot kali COVID-19 awor pen koson si kachapajok thekjima apothak lapen lokacharle apothak ka mesen lapen RD dojok pen lamthi jaipon lason si Jambili NGO adihin rimbang sami Rosmi teron pi lapen klembang pi sami rani ingtipi atum pen rat ano Jambili NGO pen kepaklang tang an asai rat akan pachini pon kijutsi dengja arong abasa pi ahin pen Jambili NGO apan kachoruk lapen ningkang sang cepaklang dun Jambili NGO asai hem chunbang sami clearmi terang pi ahin pen kachoro alam te jai pon si mai prakpon adam lang pi pen Jameson teron report Kalbi Daily News Lalo pini ni tumda kingja intirong tim Jambili NGO hi bena kahamri ke lahan lo ladak kido kar bi rada tum kisum ki boy lapente agriculture hin ki phap hi hu ba song se sedam long lo la si labang so agriculture along ka song se kaching thur nai ma lapente rong rup song se ki baklar nai ma lapente non loka charli dim kave mate than bang kave ajok koson si tum NGO ahin be tame kirap ki pipon jima mate kirap ki long jima da ke do ara tum labang sona sai mate la sona isi awareness mate ke than pachini ji phansi tum tim Jambili NGO ahin be labang so rong rup along na humri lo lapente labang so non alom itum ining ki du kar bi so ke de karlitang samna rong hang pi phan nang ka chinek nang ka holo pi ajok laso apu thak ni tum same dak rong ruba tum phana ka chungri te kang la lo jail tum sumar tum phan sitame aka prega dim along mate aka prega adet along ki bidun de det pen loka pachar liji phan ka prega hemlong ki bidun de det pen imi thang a hem along ki chi bi pe mi thang rong rub long ki padu pen loka pachar li dun ji phan si ka do go we kar bi so lang do ra da phan sitame tum Jambili NGO hin ben same pu tho chuni pon thulo Kalitang sumila rong hang pia phan puthot kuthi PLP school along ta kuthi pia rong asor chingrum pet pen ning che khangun isi kalitang sumila phan panong si milur kai pon pen chikimo pon kedamtang jangmi po chiklu niphai inkora hini ani ilitum abong so arta jun hek anin sopi sarthe rong hang lapen basapi kropi asopi kalitang sumila rong hang pi apan Nogam district roha along
Kido Prakash Chandra Bordhakur lapen asopo Nayanmuni Bordhakur atum Kaletang Sumila Ronghang pi aphan ahem kasubipon ahur kacene kaholo lapen meglangno otlangno keklem ancok takali akireng et mekikai chokpen apran ki endet ajok det pi angtang justice kehang patir hurnu anpin lason thak si Kaletang Sumila Ronghang pi aphan chomrong me aningkang sampen padodun pamenang bumathasi kutipi arong Yudatum cingrum pen milur kai pen kacikimu padopon lapen Kaletang Sumila Ronghang pi aphan apran ki endet abang thu Prakash Chandra Bordhakur lapen Nayanmuni Bordhakur atum aphan ahok pet akang sai envek nangji lapen law and order ateng pen inside pon vek nangji lapen kokhat pi vek nangji pup ningje pon anjot takali Nagaon district roha along sitame Kaletang Sumila Ronghang pi akomlin selam vek nangji putat ningje pon Karbideli News report wathat lang sopen Robinson Rongpi আজি আমি ইয়াত কুথুপি LP স্কুলত আমি এসেম্বল হৈছোঁ কাৰণটো হৈছে আমি জাষ্টিছ বিচাৰিছোঁ কাৰণ সুমিলা ৰংহাংপিক হত্যা কৰা হৈছে বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ আৰু তেনেকৈ কৰিছে সিহঁতে সেইকাৰণে আমি সোনকালে জাষ্টিছ লাগিব আমাক সোনকালে জাষ্টিছ বিচাৰিছোঁ গতিকে পক্সো একৰ মতে পক্সো এক্ট 2012 আৰু STSC এট্ৰচিটিজ একৰ মতে ইহঁতক ন্যায়টো দিব লাগে ইহঁতক যি এইটো একৰ মতে ইহঁতক যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেই ব্যৱস্থা লোৱাটো অতি উচিত বুলি আমি ভাবোঁ আৰু মই এই মিডিয়াসকলৰ মাধ্যমেৰে মই জনাব বিচাৰিছোঁ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম অনাৰেবল হেল্থ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক যে এই ন্যায়টো যাতে সোনকালে হয় যাতে আপোনালোকে লেহেমীয়া নকৰে আৰু যিজন কালপ্ৰিট তেওঁক যাতে ফাঁচি দিয়ে তাৰ বাবে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আমি জানো যে তেওঁ মাৰ্ডাৰ কৰা হৈছে সুমিলা ৰংহাংপিক যিটো নেকি 12 বছৰীয়া শিশু তেওঁক হত্যা কৰা আৰু ৰেপ কৰি তেওঁক হত্যা কৰা হৈছে বুলি আমি জানো আৰু সেইমতেহে গভ অফ আছাম আৰু আছাম পুলিচে যাতে ভালকৈ তদন্ত কৰে তাৰ বাবে আমি বিচাৰিছোঁ আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছামক আমি বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে এই ব্যৱস্থাটো পুনৰবাৰ আৰু তেনেকৈ বেয়া কাম আৰু পুনৰবাৰ নঘটে বিচাৰিছোঁ আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছামক আমি বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে এই ব্যৱস্থাটো পুনৰবাৰ আৰু তেনেকৈ বেয়া কাম আৰু পুনৰবাৰ নঘটে তাৰ বাবে আপোনালোকে ব্যৱস্থা কৰক নহ'লে যদি ভালকৈ যদি আপোনালোকে ন্যায় মানে দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আমি কাৰ্বিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান ট্ৰাইবেল আছে আৰু আছামিজ আছে আমি সকলোৱে একগোট হৈ আমি আৰু বেলেগ ষ্ট্ৰং ষ্টেপ ল'বলৈ আমি সাজু আছোঁ আমি নিজৰ প্ৰাণ হ'লে দিম আমি জাষ্টিছ নোপোৱালৈকে আমি ৰৈ থাকিব নিবিচাৰোঁ আৰু যাতে সুমিলা ৰংহাংপিক হত্যা কৰাৰ দৰে বেলেগক যাতে হত্যা কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমি জাষ্টিছটো বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আমি সেইকাৰণে আপোনালোকৰ এই মাধ্যমেৰে আমি কুথুপি ইউথ ৱেলফেয়াৰ কমিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান ইউথ আছে আমি ইয়াত একগোট হ'ব লগা হৈছে সেইকাৰণে অতি সোনকালে ন্যায় দিয়ক দোষীক ফাঁচি দিয়ক এতিয়া আমি বিচাৰিছোঁ আৰু অনাৰেবল চিফ CM অফ কাৰ্বি আংলঙক কৈছে যে CBI ইনকুৱাৰীটো হ'ব লাগে বুলি অনুৰোধ কৰা হ'ল অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰক সেইকাৰণে সেইমতে CBI ইনকুৱাৰীও সোনকালে হ'ব লাগে আৰু ওৱান মেন যিটো নেকি ইনকুৱাৰী কমিটি বহিছে সিহঁতে সোনকালে কৰক আমি ৰখি থাকিব নোৱাৰোঁ লেহেমীয়া কৰিলে আমি আন্দোলনটো মানে অতি মানে আমি ষ্ট্ৰং ষ্টেপ ল'বলৈ সাজু আছোঁ সেইকাৰণে Narlongati adorso arong aratatum Kaletang Sumila Ronghangpi aphan kachikimupon Lakha Krepho Mahamaya constituency arlo Narlongati adorso arong aratatum sitame pini Kaletang Sumila Ronghangpi aphan kachikimu asai dengpon lapen Kaletang Sumila Ronghangpi aphan ahok per akang sai kelong japan kachisong padopon Ini tomang je Kaletang Sumila Ronghangpi aphan Prakash Chandra Bordhakur lapen asupo Nayanmuni Bordhakur atum si ilitum angjira pandang pati pilot ki lasi ilitum kajasong ington nangni justice long vet nangni justice long letike ilitum kajasong amide pamet nangni pusi narlongate dorso arat atum thopakpen kajasong patopon news desk report Karbideli News ongwe dogmoka narlong tim hamaya narlong tia dorso arat thopakpen Kaletang Sumila Ronghangpi phan apran naramute utak
nayonati botakur pen Prakash botakur fan hok per kang sai longwek nai busi ni tum nalonati arab fur pak pen kasong ka dikot pen alang fan son pak kachine kaulo ili karbi ili injil let sumila no happy fan kachine kaulo son thot alang li tumanda karbi ara thengno alang li tumanda pok thati bek nai busi lan sini lam kang tum post check lo de ya hok lo mane kachuning rigala pulo ili tum dak pini chapang tang itum chapang tang chakali stop karbiara do anda chapang tang ning lake mane khai phandak le jar phandak li momo tala son pa bide tia phansini tana kachuning ri la si da itum thur bong ke chok che stop nan tang che song de ning lake mane itri to ang bong ang jir tum phan ko ane che nek pinang holo pila se tum lake ba chiting ni nang le sa kang tu kang sai pon vek nang pol lake ni hli bada chuning ri stop phanta la si sang kok ni itum la pini long litik ka kang tu kang sai pon long litik ka itum ke sang nang ni la bang ke mane tingi de dat ni lagi tum tak lita che song nak po monon phi ta mi ni non tum ke che song nak pen monon phi la ha non itum makam pachun pon pi pul te monon phi dal tum tang rop long pon pom plus tum bang ke non bang ke sang ma si sang ni mane lagi ahok kang sai long litik la bang ke asno chuning che song vek nang po la si la than ke bahinim ke kok that pi vek nang po Patumian gang sampor bhai tialong pen Ghelani Baptist Church la pen kaprek church la tum chelangsi dong kamukam towar kok prialong kalitang sumila rong hang pie phan kachiki mo site ki dingpon Kedamdang ni phai ingko rahini jangmi poroha Nagaon district along kalitang sumila rong hang pie phan hadak kibi pon IM pu atum apran karmu det aputhak ningduk cepak langse Ghelani Baptist Church la pen kaprek church atum chelangsi kalitang sumila rong hang pie phan ahok pet akang site long nang ji pupen ong dong armung chetongsi armung chejeng dampon lapen dongkam mukam atwar kok krelong chikimo sai setami dengpon labang solong lam theke jai pon lake prap jim pen adai ke dowek abang kwa toma phan insai bek nang ji posi ingje pon denti news desk report Karbi Daily News we have gathered here for the purpose to express our deep condolence to late Sumila Ronghangpi, who was brutally killed, and we express our deep sorrows with the women, men, and even children of Tongkomkam area. Were deeply, so to say, we are very sad for such an incident that should not happen in this civilized society. Now we are living in the modern world, all are civilized. In spite of that, such a brutal killing, such a savage act could not be accepted, especially by the mothers, by the women of our area, Tongkomkam area, or the whole people of Karbi Anglong also mourned for her death. Such a cruel act should not have done. So in order to express our deep sorrows, we have assembled here to express our deep sentiment, deep sorrows for such a brutal kill, and the culprits should be punished because it is such a cruel act. It is not an human act, and such kind of people in this modern world should be punished so that in the future no people will have the courage, will have the dare to do such kind of cruel act. And it is said that beti bachao, beti parhao. But where is that status? All the people of not only India, all the people of the world also send their condolence message to let Sumila Ronghangpi and to be punished. The culprits should be punished. And the I request the National Right Commission also should take action, strong action to such a scoundrel who has done such a great crime, which should not happen in future. And they should take very strong action, and the one who has done such a great crime, they should be punished. So this is our wish, and we want the culprit to be punished. So with this I end up my small condolence message. Thank you. Pinya berta bangke laan si kang tanpan iklo kurbang tu.